بەپێی بڕیارێکی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان کە ساڵی 2017 دەرکرا، نووسنگەیەکی نوێی UN لە عێراق تایبەت بوو بە دوواداچوونی تاوانەکانی داعشدا مەزرێنرا تا بە یاساییانە و لە ڕێگەی یاسای نێودەوڵەتیەوە لێپێچینەوە لەو ڕێکخراوە بکات لەسەر ئەو تاوانانی دژی مرۆڤایەتی کە لە عێراق ئەنجامیاندا بوو. سەرڕای ئەوە تەنانەت دوای 9 ساڵ لە جینۆسایدی کوردانی ئێزدی لەلایەن داعشەوە چارەنووسی هەزارانیان نادیارە و هێشتا دەبێت لە پای ئەو توندوتیژەی بەدەستی داعش چێشتویانە قەرەبوو بکرێنەوە. بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ بەڕێز کریستیان ریچارد، ڕاوێژکاری تایبەت و سەرۆکی تیمی UN بۆ لێپێچینەوە لە تاوانەکانی داعش لە عێراق کە ئەو لە ساڵی 2021ەوە لەم پێکەیەدایە لەبارەی کارەکانیانە و لە نووسنگەکان لە عێراق گفتوگۆی زیاتر دەکەین. بەڕێز ریچارد، زۆر سپاس بۆم دەرفەتە، زۆر بەرزی دەنرخێنم. سپاس بۆم هەفپەیوینە. بۆچی تەنانەت دوای 9 ساڵیش لە جینۆساید ڕەوتی دۆزینەوەی کوردانی ئێزدی هێشتا بە هێواشی بەڕێوە دەچێت؟ سپاس بۆ vê pirsa giring û pir guncav. Dîtina kesên wenda û vedana gorên bi kom karê serekî Unitadê ye. Em bi berdewamî kar dikin ji bo baştirkirina karê vedana gorên bi kom û vedana gorên bi komên nû hatine dîtin. Hejmara zêde ya gorên bi kom yek ji wan pirsgirikan e ku em dê karê vedana wan de pêra rûberû dimînin. Bi taybetî yên êzdiyan. Heta niha li gel aliyên peywendîdarên Iraqê, Rêveberiya Gorên bi Kom û Rêveberiya Pizîşkiya Dadê em beşdarî xebatin li ser 37 gorên bi komên êzdiyan bûne. Lê gelek ji wan gorên bi kom hene. Divê mirov li ber çavan bigire ku gelek kar hene ku bêne kirin û tenê kolandin û vedan nîne. Tespîtkirina rûfatan jî gelek demê dixwaze. Divê cinaze bi analîza DNA bêne naskirin. Divê em bi şahidan re li ser cihê hezkiriyên wan ku wan ew cara dawiyê li ku dîtine gotûbêjê bikin. Ew jî demeke dirêj digire. Ew jî karekî zêde ye ku divê were kirin. Her wiha divê li ser asta cîhanê jî kar jê re bêkirin. Ji ber ku tiştê ku em dixwazin di dawiyê de bibînin, dadgehkirina li ber dadgeha navnetewiya tawanan e. Li wir jî mirov dê hewceyî belgeyên derbarê vedana wan gorên bi kom bibe. Ku dikare ji bo dîtina tawanbaran li her dereke cîhanê were bikaranîn. Lewra divê em li ser standardên navnetewî bixebitin û ev yek jî dê demê bigire. Ji ber vê yekê, herçend em bi berdewamî li ser van gorên bi kom dixebitin jî, li ji bo rakirina hemû rûfatan demeke dirêj pêwîst e. Ez bi tevahî fêm dikim ku civak li benda kampanyayeke di nava vedana goran e û em jî dê biya bikin. Lê divê em hinekê aram bimînin. Ew tawanên zêdeyî yên ku Daişê li dijî civaka êzdî kirine, tên vê bateyê ku hejmareke mezin ji gorên bi kom hene ku divê bêne vedan. Di dawiyê de yek ji sedemên ku dibe ku têkildar be ew e ku hejmareke mezin ji êzdiyan li dervey welat dijîn û em neçarin ku bi wan re têkiliyê dayînin, da ku nimûneyên DNAyê bistînin. Ji bo ku hevberîn di navbera wan û rûfatên ku hatine derxistin de bêkirin. Ji ber vê yekê, ev hemû demê digire. Ji ber vê jî em hê negihîştine dawiyê. کەی هەڵمەتی هەڵدانەوەی دواتر لەلایەن UN ڕادەگەیەنرێت؟ وەکێک و min behs kir, em di peywendiyeke berdewam de ne û bi berdewamî ramanan bi aliyên peywendîdar re nîqaş dikin. ئێستا چەند گۆڕی بە کۆمەڵی کوردانی ئێزدی هەن؟ بە گوێرەی ئەوەی کە خەمڵێنراوە دەشێت چەند کوردی ئێزدی لەو گۆڕە بە کۆمەڵانەدا ڕووفاتەکانیان بدۆزرێتەوە. لەسەر vêya ku çend gorên bi kom hene, hejmareke rast nîne.
دبکو به سادان هبن. لی از نکارم هجمارکت تمام بدم و مرد خباتن خواین لی کلینه ده جه نو تثبیت کرنو ام دل لسر وان کامپانیان بردوام بن جبو کو ام گورن بکم ودن. ام بریا هفدیتنان به جوا که رد تکلیه دنه. او ده دربار گورن بکم یه نو ین کو نهات ندیتن ده آگاهی نو وردگرن. اف خباتک بردوامه کو ام لکلک آوان کامپانیان ودانه دکن. هەتاکو ئێستا یونیتات چەند بەڵگەی کۆکرۆتۆ لەسەر جینۆسایدی کوردانی ئێسدی بەدەستی داعش. جبو تاوانن کو داعش لعراق پیک آنینه بلگه کم نینن. حتی نها بریا پروژه خواه یا دیجیتالیزه کرنه ما پشگیری دایا دزگه دادوری عراقی کو زیدتری 9 میلیون روپال بلگه آن دیجیتالیزه بکه. تن بلگه نامه. لطفی که وکو که من بحث کرد ما انجام ودانا گورن بکم و تثبیت کردن پیکات این وان جی هنه که اف جی جخواب بشک جبلگه یانه هر وها هفدیتن مجی هنه ام نها هما هر روز به قربانی داعش را هفدیتن اندکن جبر ویه که هجماره که از ببیجم او قاصد تونه لگلک بلگه لبردست هنکو مدگینن وی راستیه که تاوانبارن داعشه دکارن لدادگه بین دارزاندن او دکارن ده دادگه کرنه که لسر بنگه ها دلیلان ده بین دادگه کرن دا که وره اثبات کرن که وان تاوانکاران تاوانن کرد لدجی همو جواکین زرار دیتین لعراقی کرنه ده نافدجی جواکا ازدی لە پاڵ کوردانی ئێزدی چ ناوچەیان کۆمەڵێکی نەژادی لە عێراق زۆرترین بەڵگەتان لەسەر کۆکردوتەوە کە داعش تاوانی لە دژیان کردبێت؟ هجمارک یکینین ما ین لیکولینین میدانی هنک کو به همو جواکن باندوردار لعراق را مجول دبن. او لیکولینان لسر جواکن مقدورن عراقی دکن. وک جواکا شیعه. به تایبەتی لەسەر کۆمکوژیە لە ئاکادمیە فڕۆکەوانیە تکریتێک و بە کۆمکوژیە سپایکەرتێ ناسکردن و هەروەها ئێرشا لەسەر زیندانە باد و شێل لە نێزی مووسڵێ ئەم لێکۆلینێ لەسەر تاوانن لە دژی جواکە کریستیانان دەکەن بە تایبەتی لە دەردۆرە مووسڵێ ئەم لێکۆلینێ لەسەر کۆمێن بچووکێن ئۆلی وەکە شەبەک کاکەیی و شیعەیەن تورکمان دەکەن دناف دژی بکارانینا چکین کیمیایی جالی داعشه و بگومان یکینه که ما یا لیکولین یا میدانی هیا کو به تایبتی توانن لدژی سنین عراقی کو جالی تروریستین داعش و هاتنا کرن و دکولا نها ام به تایبتی لتکشونا چاندی دنرن کو باندور لهمو جواکن عراقی کریا جبر کو داعش حول دایا کلتور و ناسنامه چاندی عراقی به حرفینه تشتێک و ئەم نەهات وەرە لێکۆلینێن خۆ دەکەن ئەوە و ئەم گەلێک هەوڵ دەدەن ji بۆ وەیەکێ ji ber ku ئەم هەوڵ دەدەن دە دەمێکە نێزیکدا ئەنجامên berçav بەدەست بخەن وەک راپۆرتên کۆمەبەرê لەسەر کۆمکوژیە ئێزدیان li Şengalê û kampa Spayker û zîndana Badoşê û tora darayiya Daişê kirine ev mînakên karên me ne ku em niha dikin û berê jî me kirine ku me encam jî bi dest xistine. ئایا هیچ کاتێکی دیاریکراوە بۆ کۆتایی کارەکانتان لە عێراق هەیە؟ بۆ نمونە ئێوە تا چەندێکی دیکە لەم ناوچەیە کار لەسەر دۆزینەوەی ئەو بەڵگانە دەکەن؟ سپاس ji bo vê pirsa giring. Bersivdana vê pirsê dijwar e. Çimkî bi gelemperî girêdayî faktorên cihêreng e. Li ser vê yekê dimîne ku tu çi qasî bi kûrî diçî nava mijara tawanê. Ma tu bi tenê dixwazî bigihî ser tûka wê ku ev pir bilez e. Eger tu bixwazî biçî kûrahiyê û zêdetir herî jêr, ev demeke dirêj didome. Heta tu hevdîtinê bi van hemû şahedan re pêk bînî. Wekî nimûne, eger hewce bike tu hevdîtinê li gel şahed û qurbaniyekî destî Daişê pêk bînî, 3-4 rojan didome. Bi 10,000 qurbanî hene. Loma bisorîne,
به چه قصدم دکه اگر تو بخوازی وینه راستین به کوری نشان بدی. لگر تو بخوازی نرینه که گشتیا برفره به دست بخی و دما زیده دوم ناکه. من ویدیوی دیتن خواهی سال 2025 با یونیتاد نشان دا کن نرینه که گشتیا باشه. جبو گاوین لپیش که ام دخوازن باویجن. لبه گمان ده 2-3 سالن بیده کار بر رکوپیکی نایه کرنو دینه چه سری. به تایبتی گرهون هجمار اندام انستاف یونیتاد لبرچاو بگرن. ام نه هجماره که مازنن. ام تیمه که پر بچوکن. ام تیمه که پسپورن. لبستادان لکولرین ما نینن که هر نو هفدیتن آن بکن. ام ده هفدیتن ده پر به بالداری ده خبتن. لو ماجی هنک دم دخوا. لورا از نکارم دوی واریده دمک دیاری کری بدم تا. لبه گمان دوان سالک و 2 سالن بید ناقده. لو ما اگر تو به بالداری بکی نپیکانه. ئاماژەت بۆ کرد کە کەموکورتی لە بەڵگەکاندا نییە لەسەر تاوانەکانی داعش لە عێراق دژی مرۆڤایەتی، بەڵام ئێوە چۆن پلاندا دەنێن کە ئەو بەڵگانە وەک بنچینەیەک بەکاربهێنن بۆ یاسا و بڕیارەکان بۆ سزادانی کەسانی ناو داعش یاخود بۆ قەرەبووکردنەوەی کوردانی ئێزدی لە عێراق. برپرسیاریا یونیتاد اوه کو لپرسین به تاوانباران را بکرن لسر تاوان جیهانیان کو کرنه. هفته واته کو ام دخوازن ببینن دادگاه که دادمند لپیشبر دادگاه که پیوندی داره. دادگاه که پیوندی دار لعراقی کو پشت خواب بلگه انگره بده. گر تاوانبار لدروی ولایت بنجی دادگاه لدروه هیا. لوما ام بری هر تشتی پشگیری عراقی دکن که او بنگه ها سرکی هم مبستامه ده مرهمین یونیتاد ده. ما پشتوانیات ده سلاتا دادبری عراقی کریه که دوی واریده هف کارا میا سرکیه. امنها پر به هف رد کومن هف بشته لگل ده سلاتا یاسادانین لسر یاسای نافخوی تاوان ناف دولتی لعراقی کار دکن. دوی واریده پیشکتنه که زاف باشه یا. آلین عراقیین تکلدار لسر رشنویسه که قانون با سوچ ناف دولتی کار دکن. لورا ام به تواهی هوی دارن که او قانون که نافخویی جبو تاوان ناف نتبی لعراق ببینن که وها دکه پیکان به ام وی جلب دادگه لعراقی لپیشبری دادگه که تکلدار ببینن. لتنشتویه که ام پشگیری ولاتین سیم و ولاتین اندام نتوین یک بوید لپرسین وان تاوانبارین داعش ده دکن کنه حال لوان دجین آن لوان رودنین. لوما اف کس لدروی عراق استارگه که پاراستی نابیننو جبروی تاوان هوانه ین کل دجی گل عراقی کرنه. لپرسین به وان را ده بکرن. تاو هکه ویجا بلا ام بیجن. لأوروپا، امریکا، یان جی افریقا، یان هر ولاته که دم بن. امنها ویده کنو حول دادن با آوایی که کنکریت بکن. لیدی سانجی، ام هینا لسر لپرسین اندخبتنو، راپورن لسر تاوانن کو باندور لسر جواک عراقی کرنه، سرگه های دکن. وەک UN وەک لایەنێکی مرۆیی نێودەوڵەتی ئایا هیچ پلانێکتان هەیە بۆ قەرەبووکردنەوەی کوردانی ئێزدی قوربانیانی دەستی داعش؟ درباره قانون رزگاربوی نزدی ده تکلیه که میا باش به حکومت عراق رهیا. لین نده دسالات یونیتاده که هر اول سر قربو کرن کار بکه. او نه ارکی میا و ری به من نهاتیه داین که ام وی بکن. چمکی دسالات ما سنوردار او ام لدر وی دسالات خواه کار ناکن. لیله هر دری حوجه بکه ام بشتاری قربو کرن ببن و دمه و یکی ده چارچوبه دسالات خود لبرچاف دگرن. لوکی من دیار کرد. قربو کرن نه بشک دسالات یونیتاده. گوزەرانی کوردانی ئێزدی لە کەمپەکان یاخود لە شنگال زۆر خراپە. دەتوان چی بکەن ئێوە بۆ ئەوەی کە گوزەرانی ئەوان باشتر بکەن؟ هایا من پر باش دباره ازدین لکامپان هیا. تاویویه که جی دسالات یونیتاده وی واری لخوا ناگره. بگومان ام لگل آلین پیوندیدارن حکومت و آلین دنن کو کاروان
بەوێ مژارێرە هەیە مژولی پەفگوارینە بیر و باوەریانن لە ji بۆ کارکردنا لە سەر vê mijarê şiyan û jêhatîbûneke me ya pir sinûrdar heye. Em carinan diçin kampan û hevdîtinan bi xelkê re pêk dînin. Li dîsan jî şiyana me nîne ku em vê rewşê biguherin ku bêguman ne cihê razîbûnê ye. ناساندنی تاوانی دژی کوردانی ئێزدی بە جینۆسایت لەلایەن وڵاتانەوە گرنگیەکەی بۆ کاری ئێوە چی دەبێت بۆ ئەو کاری کە ئێوە بۆ کوردانی ئێزدی دەیکەن؟ Desthelata Unitadê dewarê şopandina tawanên navdewletiyên ku dijî civakên Iraqê hatine kirin de ye. Mebez ji tawanên navdewletî, ev tawanin ku dijî mirovatiyê hatine kirin. Tawanên şer û jînosayt wekî ku te niha anî ser zimên. Sûda vê ew e ku lê gelvan tometan tu dikarî rê bidî qurbanî û şahid bi çalakî beşdarî şopandinên qanûnî û dadgehkirinan bibin. An ku şahidiyê bidin û ji dadgehê re bibêjin ka bi rastî çi qewmî. Îcar dawiya dawî tu digihî qinaet û biryarekê ku nîşan dide tawanbar ew kar bi rastî kiriye û kengê tawana xwe dijî kesekî taybet kiriye. Wekî mînak, endamtiya rêxistineke terorîst ne tawaneke navdewletî ye. Bi tenê tawaneke xwerrûyî ye ku qurbanî têde nînin. Ceza li ser endamtiyê tenê heye. Li vir di tawanên navnetewî de tu bala xwe didî ser civakên zirardîtî. Bi taybetmendiyekê re ku pir giring e. Ew jî ev e ku ji bo tawanên navdewletî tu kengê bixwazî dikarî gilî bikî û dema wana diyarîkirî nîne. Di demekê de ku ji bo robrobûna terorê qanûnên demdiyarkirî hene. Loma piştî 10 an 15 salan êdî nepêkane mirov kesekê ji ber endamtiya wî de rêxistineke terorîst de tawanbar bike. Hin jî mumkin e ku kesek li ser tawanên navdewletî were sûcdarkirin. Wekî mînak li ser jînosaydekê ku dijî êzdiyan kiribe. Loma ev pir giring e. Çimkî bînin pêş çavên xwe. Gelek kesên ku ev tawan kirin ciwan bûn û pêkan e ku em piştî çend deh salên din, 30-40 salên din herin li dadgehkirina tawanbaran binêrin. Êdî giringiya qanûnan li ser tawanên navnetewî ev e. Ku pir eşkere û berçav e. Çimkî vê demê jî ku hîna sûcdar li dadgehê ne, em dibînin ku bi dadmendiyê re têne roberûkirin û dawiya dawî li vê yekê tê mukurhatin ku qurbaniyan bi destê van tawanbaran ziyan dîtiye û hatine çewsandin. بۆچی هێشتا UN بڕیارێکی ناچارانەی بۆ هەموو وڵاتانی ئەندام دەرنەکردووە کە تاوانی دژی کوردانی ئێزدی بە جینۆسایت بناسێنن؟ Ev tiştekî siyasî ye. Bi qasî ku ez dizanim hejmara welatên ku jînosayda êzdiyan nas dikin zêde dibe. Bedîtina min wekî dozgerekî giştiyê profesyonel pir giring e ku dadgehkirin hebin û tekez bikin ku ev jînosayd bû. Tiştê ku dijî êzdiyan hatiye kirin. Keryarek bû ku ji hêla qanûnê ve wekî jînosayd tê hesibandin. Bi şahidiya şahidan delîl û her belgeyeke berdest were piştrastkirin, ev dibe ku bi şîrovekirina bermahiyên gorên ku hatine vekirin. Loma, bedîtina min ev pir giring e. Çimkî dê daviyê de bi hebûna van biryaran, tu kes nikare înkar bike ku tiştê dijî êzdiyan hatiye kirin ne jînosayd bûye. Ev ne karekî siyasî ye, lê tişteke ku mirov dikare pişta xwe pêkgirê de û hukmeke te heye ku tu dikarî bixwînî û ger tu bixwazî tu dikarî bişopînî jî. Tu peyvendiya vê tiştê bi bawerî û pirsên siyasî re nîne. Ev rastî ne. Rastiyên tekeskirî. Bi hebûna van re nasîna jînosaydê giringiyeke pir xurt distîne. هەروەها لە ناو زیندانیە داعشەکانی ڕۆژئاوا یەخود باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا تاوانباری مەترسیدار هەن.
ئێوە لەبارەی زیندانیە داعشەکانی کەمپی ئەلهۆڵەوە کە لەژێر دەسەڵاتی هەسەدەدا هیچ شتێک دەکەن؟ دەسەڵاتە یۆنیتاد ناگەهە سنوورێ سووریێ ئەم تەنێ لە عێراقی کار دەکەن. لەسەر vegera kesên ku ji kampa Holê vedgerin Iraqê, niha peywendiyên me yên nêzik lêgel aliyên peywendîdarên Iraqê hene. Li şiyana me nîne ku em bigihin kampa Holê yan her navçeyeke Sûriyê. باشە. بەڵام هەندێک راپۆرت لەبارەی هەندێک کچی کوردی ئSD هەن کە زۆر منداڵ بوون کاتێک لەلایەن داعشەوە ڕەفێنراون، ئێستا ئەوان لە کەمپی هۆڵن کە هیچ زانیاریەکیان لەبارەی پاشخانی ڕاستەقینی خۆیانەوە نییە، نازانن کە ئاخۆ ئSDن یاخود منداڵی داعشن. ئایا تا ئێستا هیچیان لەبارەیانەوە بیستووە؟ ئایا ئاگاتان لەو کەیسانە هەیە؟ ئەرێ، هەیە من جوان هەیە. بێگومان ئەم چاودێریە ڕەوشێ دەکەن. ژێبەر و هەرتم تشتێک هەیە و باندۆرێ لە کارێ me li vir li Iraqê dike. Lew rojî min anîzmên ku derbarî vegera xelkê de têkiliyên me yên nêzik lêgel aliyên Iraqî hene. Loma têkiliyên me yên nêzik lêgel rêxistinên têkildarên din hene ku li Sûriyê bi arîşeyên van kampan re tev digerin. Lê wekî min got, li gorî desalata ku me heye, tu bandoreke me nîne li ser ka çi li kampa Holê yan her kampeka dina Sûriyê diqewime. هیچ هاوئاهەنگیەکتان لەگەڵ نووسنگی ڕزگاکردنی ڕفێنراوانی دەستی داعشدا هەیە کە سەر بە نووسنگی سەرۆکی هەرێمی کوردستانە کە لە 1986 ئێزیدیە ڕزگارکراوەکان لەلایەن ئەوانەوە ڕزگارکراون؟ Hin zanyariyên me li serê hene, lê ev tişt li ser asteke ezmûndarî bi yekîneyên me yên lêkolînên meydanî re têkirin. Îcar ew giringiyê didin hemû zanyariyên ku ji hêla nivîsîngehên peywendîdar, dezgehên hikûmî û saziyên sivîl ve têne komkirin. Têkiliyên me yên nêzik dê nava civaka êzdî de hene, hem rasta rast û hem beriya saziyên sivîl jî. Loma erê em çavdêriya rewşê dikin. هیچ زانیارێکتان هەیە کە چەند داعشی دەستگیرکرا و ئێستا لە ئەڵمانیان یاخود کەیسەکانیان لە دادگەکاندا چۆن بەڕێوە دەچن؟ Li derve têkiliyeke me ya baş bi desalata dadweriyê re heye. Be taybetî lêgel welatên ku sûcdarên Daişê lê tên darizandin. Ev yek ji bo Almanyayê jî rast e. Lê di aliyê hejmaran de ez ji we dixwazim ku hûn têkiliyê bi desalatdarên Almanyayê re dayînin. Ger hûn bixwazin ev ê van hejmaran bidin we. Ew maf bi min nehatiye dan ku ez li ser desalata dadweriya welatên derve biaxivim. Lê em ji tiştên ku li wir diqewime pir kêfxweşin. Nexwasim bo dadgehên ku têne kirin. An cezaya ku vê daviye li Koplandê bo tawana dijî nadêne key hate derxistin bo hevkarî û alîkariya cînosaydê û cezayên din yên sûcdarên Daişê ku tawanên navdewletî kirine. ئێوە وەک یونیتات لە عێراق هیچ ژمارەیەکتان لایە کە پێمان بڵێت لە جیهاندا و بە تایبەتی لە ئەوروپا چەند داعشی دەستگیرکراو هەن کە ئێستا لەسەر ئەو تاوانانی GSDەکان و بەگشتی دژی مرۆڤایەتی کردویانن دادگایی بکرێن؟ هیچ ژمارەیەکی گشتیتان لایە کە چەندیان بەڕاستی دادگایی کراون؟ Hejmara tawanbarên ku lêpirsîn bi wan re têkirin û niha li dadgehan têne darizandin zêde dibe. Tu hejmareke tevahî li cem min nîne. Vêca li welatên Ewropayê wekî Swêd û Holandayê dadgeh tên kirin. Lê hejmara tevahiya van dadgehên ku niha têne kirin li cem min nîne. Tiştekî wekî rapor an hejmareke taybet bi wan nîne. چ پەیامێکتان بۆ ئەو کوردە ئێزدیانە هەیە کە چاوەڕوانن تاوانبارانی جینۆسایدکردنی ئێزدیەکان سزا بدرێن؟ Peyama min bo êzdiyan ev e ku em bi hevkariya bi civakê re pir spasdarin û em ji bo amadebûna wana şahidiyê
پێشکەشکردنا دلیلان و بەگوتنا تەواهیە چیرۆکێ زاف سپاسدارن. هەرچی قاسی بێگومان ئەم چیرۆکێ دزانن jî. هەرچی قاسی بەگوتنا تەواهیە چیرۆکێ پڕ بەئێش بوو. ئەv پەیاما منا یەکەمە. پەیاما دوێم jî ew e ku em daxwaza aramiyê dikin. Carnan dadmendî pir hêdî dimeşe. Xasma bo komkujiyan. Wekî yên ku sûcdarên Daişê kirine. Lê wek min behs kir. Demeke diyarîkirî bo gilîkirin û dadgehkirina sûçên navnetewî nîne. Ev jî tê wê wateyê ku wê lêpirsîna li sûçên navnetewî yên ku ji aliyê Daişê ve hatine kirin, heta û sûcdarê dawiyê were dîtin an kuştin berdewam dike. Loma, dibe ku bi 10 salan bidome û bi 10 salan kar hewce bike, heta ku ev hemû sûcdar werin dadgehkirin. Lê em pir ciddî dixebitin û me xwe bo van lêkolînan terxan kiriye û em pêşkêriya hemû hewlên desthelata dadgerî li seran serê cîhanê dikin, davan sûcdaran bidin dadgehê û da em piştevaniya wan qurbaniyan bikin ku vê rojê bibînin ku li dadgehê dijî sûcdaran şahidî didin û li dijî wan beşdarî dadgehkirina wan dibin. ئایا ڕێی تێدەچێت لە داهاتوو هیچ دادگەیەک بۆ دادگەیکردنی تاوانبارانی داعش لە هەرێمی کوردستان ڕێک بخرێت؟ وەکە من بەحس کرد vêga yasadanêr li Iraqê li ser reşnivîseke qanûnî bo sûçên navnetewî dixebitin ku em pêşveçûnê di vî warî de bibînin. Em ê zav kêfxweş bibin. Heger qanûneke wisa hebe. Ez dikarim bisewrînim ku bêguman wekî her dereke diya Iraqê li Kurdistanê jî dadgeh bi rê ve diçe. بەڕێز کریستیان ریچارد ڕاوێژکاری تایبەت و سەرۆکی تیمی لێکۆڵینەوەی UN بۆ لێپێچینەوەی تاوانەکانی داعش لە عێراق زۆر سپاس بۆم دەرفەتە. Gelek spas. زۆر سپاس کە بینەرم بوون.